Kindergarten. Masikan. Mumunang Quarter Module 3. Pamamimekaring bage ayon king katangian. Ugis kule dagol at gamit. Subukan. Maya pa aldo ke kayo manggasipag magaral ngeni aldo ay ni subukan tayang pakibaluan nung makananong mong abaluing pamanine karing bage ayon king karelang katangian gawan laring sasabian ning tuntunan king kaun tuntunan di na lang yang ekis ing ali kabilang king balang dane sano litrato ing ali wa ugis sanong bage ing kule dilo Yamanan, tuntunan, bilugan, laring, at long bage ating pamiyug. Ne, king pangamit. Pamangamit. Pangamit. Yamanan, tuntunan, bilugan, laring, at long bage ating pamiyug. Ne, king pangamit. Pamangamit. Pangamit. Yun to pa magpakilala king kule dilo. Donito dilo. Original akwento digong dilaw. Sinulat ng Virilio Alfaro. Niligkas king kapangpangan ng Oliva S. Malyari. Atin metong aanak lagyunad Donito Maralas yang mamyalong bola at ebisang sasaop king obrabale paglasang maburi yang king kule dilo anya inawas den donito dilo buri na ya bisang mamangan dilo masyustasyang pamangan idolito dilo mahilig yang mamangan chichirya misan abengi kan meninap ya idoni to dilo megkule yang dilo ganang talan na maging dilo mipakirot ya king itsura na buong katawal egana mitakutan niya kagising na neng masustansyang pamangan naburing malyaring maging tuto na magkulehiyang dilo manibat kanita aburyan na nalang doni to dilo ding pamangan adilo na mami sustansya king yang katawal Bago ang answer. Oh. Suryan tuntunan kula yan la kule dilo ding bage at yu kilog kawon yamanan panuto dinan la ekis ring limang bage ali kule dilo
Kanan, manye, yung biye, ing kulay, king paligid, manye, yung dalan, para kilala, ya, ing pamiyaya, liwa, at pamilupa, dareng bage, ing kule dilo metong karing mumunang kule tuntunan, idikit laring mirat adilong art paper, gamit ing pandikit king hilog ning aldo. Na. Sabihin mo, ano yan, ha? Blueberry. Blueberry, Ah. apples, Oh, very good. saging, Banana or saging. Cabbage.